CJ mame fa nkodo bokrata nim na yen hwe amane aba wa hwe daily graphic a ne ye chese a teacher for bebro empima duonum 50,000 and I want some promotions CJ ho asem eda ha na te so matwen a che abrewa yipuma wokom teacher for a teacher for over 50,000 and I want some promotions you know nko badwuma maye o ka teacher for ho asemi teacher trainings a wo mu wie colleges of education 2022 aya wo national service okay I pass wo license exams na ya posti wo since July 5th 2024 besine intua wo moka mo ye kununi akatua maye intua wo moka onye den on survive ade ba ko a me twa me nsumu kura ne se nipa dodo no yasem ene bi de o maka tua ba wo akatua ne ho areas nyina eba ebi nso de once di kura boso me nkunu ne wo mo sankan na wo mo ba GS ne bebi sai mo so ya de bibia koma controller wo mo ko controller ho so controller che se yen sankan document bi o ho se GS e de ba e maye ne etimi validate mo salaries no GS mfa mai na manfo ma de kom kira de na aya na ewura fi se a teacher fo no wo ma no mo kire nyina de o a teacher fo ma no mo kire nyina ba bia wadru bia ye teacher ni sa no enti yesra Professor Ernest Kofi Davis GS Director General yesra no ara we de ensa dansa yem ekom eku a teacher fo no ekom ku on na teacher ni ko gina classroom na se kom de no a wa wo hwa wa wo hwa enti ebesre Ghana Education Service a teacher for no salary for beye busome nkunu ni no wonfa ma won onfa ma won yes sabe omo kasa kura ID card kura omo ni bi enti de na be identify wo say wo ye chechire ni enti e binya promotion na nat general secretary Thomas Musa da hayi wadarma de ye bosu nso na wahye ho asema kama ye na ha no o chese enipa 1417 na omo so no ye omo din free payroll so no omo nyina na omo saka omo katua a omo reactivity enyoma na omo do no ye 1579 se say no omo toto ne mama emu 1417 de omo atoto bibia kakra kachire 162 no omo guso edi ho dwuma se de be ya omo ebewie enti say ye confirm de 54,227 any teachers a omo saka omo a promotion ho amane nyina wa ha na say ye daily graphic ne feto so dumi ensase he ya no na ye rake no hene Japan eda say o say party ne ma amnesty wabon panyefo bi din obi ti se omo former chairman Yera Polafoko sanso na lankwadwo chementin a ono so agya party no ekote ne de ono so aka na ho asem na womo kane National Women's Organizer Otiko Afisa Jaba she's one person personally na me admire pa me penasem so pa yes na me admire and I said my hair sanse e kaso bia na ne edin wa manwosemu a na mam ne dim akotene oba na ne edin yes na odim akotene pa nti no Yera kana Japan de atum se mpanyifo nhwe no mo na amnesty no ho asemeda ha na edanchen so a CJ boko ensensem ya no na nanyi gate yoto so enson Chancellor University of Education Winneba odi ato aban nanim kan bia omufo ne asafa wodo mu akandefo panyi bi owo man mu a wono so ka ho bi yeye sese wose yeto sample frɛ nipa bi diplomat bi ni ade no eba beboa emasumje baboko a wo monye saso se we no akoye se oman ni nyina akura wose yemia nti yemia na yemia ni yie na ekuro na wu a enwu ensan enmetu biem ensori biem na ebewu krakra wasani manim ya nipenyefo toto nema na pepepeyo emrasije the Ghanaian Times the bokata so ewo ha na nanu emenda me kan sa story we wonim say Goldfields the man mines no emfie duasa no man de ma wom na emfie duasa na so ana wo mo hwanim sen kai besa so renew e de mom no mato so mampani mahama said da bi 30 years nie oman no so anya local say beka say omo ye Ghana fo a omo wonimde no e wo suahunu no esan so e wa kande ne krompo mo betumi aye adwuma no enti so man na dum pempen so say ye de asase ama onfie aduasa na de aye man na bedu hon ma e wo se wo jamu de ma Ghana na oman na kasa so ye peye locals a e betumi manage na na mampani che say watena se ehunu say e bro so wo se ye hia bibisa aye de bebo locals no achidom na mines a wodo na e wo Ghana abrofo na de afa na wo mo e mine ni nyina no sa
release a dem a wo so ye mfie wo hakron pa edan ye beso eso a ye renew no said yeah abansesa ba yeah transition a we kwade we ja we wo ho penda ha machine we da ha no se se ye kase no o mate transitional committee a mo de plan ato ho a wo mo toto niema se ye be ye free wo mo nsam de aba yankasa ye die mu nti sa na mo na mampani mahama to ne de CJ ye tu checkese ye pa edema no ye koyenim Ghana enyi oman ne enyi emfia hini ye nya ifa hudie nti se sakra ye eba na nkwa se Ghana for de small scale mining nko an yetumi ye na ye borrow more large scale no a eye nti so ba bi wo no wo sua de a ene man se ho no mo yire mo hunam sua ne ye mai wate san se dache no ye form agudie tu no so na ebegina mampani che so mo de hyehyɛ ebeba framework ebeba wo mo de betoto sa ne ma no te enko ba se de bia na ye renew na mgu so te so ye renew sa na mo te so ena na je so wo mpɛ so beti ase aban no makasa nti ase ye adwuma ye gye yade asomdwe mu eno ana ɛho asam ɛda yi na CJ Ghanaian Times mu amane na me de ama no be kaya abrehosem bi siye e wo dominance na CJ eno wa santimantemu na posifo esa baya 23 years aye friend ma abna ne Didi Dorothy owusu ano na bema wona ne te bema na 34 years ahwenya me anim awa bai we sika se ne second wo ni bi pa de wo sika wo no a kun no no over the weekend na meti abaya ne maame so ne maame tie dana kra na 70 ye na chese we wiedwe na be fre ne maame se ne maame medidi one ne bai tete wono mo a wo ane bai kra che ne maame se brantie woni na jai CJ se bra ya be fre abaya ni na adi afachire ho akọwọ amabna se kan yakum na gema to ye friend se ekwan mu na esi okwada so mansini mu dom na se pe ya ekoye arehosem na anim se posifa kwacha brantie no se wo di dwuma ne wie na okono we decide ko oku ne ho akwan enka wo oku ne ho na wo se no okita taxi number no enie omo chese taxi na ekita no eye AS 8575 eye Y enti ba bi oku abaya na ho na ka ne so ka ne kiss ye ni mo to ye sawe no 1.2 ka no wo dwane jaka no ene abawa ni nyina wo honom ti posifo nso te yo muto na monko no mkoto abawa na obutuo ane ne handbag ese ne kwon ti Easter ni mo last weekend ni mo a chese Easter mu no ene odi ma abna wu atisa no posifo ache no na eso mkoy wa ye mre pa so wano madu na nka wowu ene waje to so no na di sa bone no ti nka wo ku ne ho se se ye kese no omo chese oda yare sabia oja yare hye ya posifo de ho amane nyina abetudwa na posi ukwa santemantemu a police command na chese wo mo eye de ombetimi bia ama emra no eye na dwuma pepepepepepepepe de be kan so bode mfa ma abna abayan fi aduonum yensa ne kra ensie yie megirisi story de won all over social media ne ade ba bia kosi no be ma wodi ni sa dwuma no 34 years posifo nsa aka no emra ene no ebedi ne nyonyonyo ye wo hanoma etwen na ye de no so ho amane aba se de mede wie ne ye defend de obokrata na wo hwe anim ha ya in fact na define the idea Mami fa IMF di pe emra na IMF na ema projection esa Ghana eba na yesika sem ni nyini ene ye ntoto ya ye benyina 2025 we no o ma project se niema be kwanim be se 4% no ene de da obokrata yi e de aba tisije ensema abai de ena mabobo bi so ama wo no na mewie na afedi aka na ye de